Dnes uvidíte. Škodniť. Dobrý. Ale než toto video začne, vás chcem poprosiť pro like a odbier. Pomôže mi to fakt moc. A je to úplne zadarmo, ale že úplne zadarmo. A budem fakt vďačný, ďakujem. Takže čaute ľudia, vítam vás v nového videa, tady je Majogral. A dneska si zahrajeme už konečne novú hru a tá je One Armed Robber a společne s Infoflashem. Čaute ľudia! Wow! Dobre, Infoflash. No. Ideme na to, ideme lúpiť banky. Ideme lúpiť banky, kámo. OK. Dáme tento Jewelry Store. Co? Dáme ten Jewelry Store. Jewelry Store. Dajme. 3, 2, 1. Jedna, boom! Bugla sa mi. Dobre. Jaké AKčko Dobre, mám dobré. Hej, to asi jak snúpiť, hodnotíš? ne? Jo, môžeme. Jak hodnotíš moje AKčko? No, samozrejme z 10-10. Čo potichu, lebo tady je týpek a ten si nás nemohol všimnúť. A tady je další týpek. Počkej, tak poďme rýchlo tady. Dobre, počkáme na ňo, ja si zoberiem toto, lockpick. Jo, sever. My musíme podľa mňa tú kameru. Aha, tak A musíme... nemáme No, zabiť toho garda? Lebo tady No, je len musíme- nejaký pípač. Jo, áno. Tak musíme túto kameru zneškodniť. Ty vole, hej, ja si to išiel otevřít a zrazu ten týpek tam byl. Ty. Dobre, ale máme to. Jo. Hej, proste ja si to išiel otevřít, ne sneaky piky a zrazu ten týpek. Dobre, takže... Ale máme to, takže sme tu. A kde je lockpick? A tu. Dobre. Okej, kde všeho máme ísť? Tady je týpek. Jo, tak tam Jeho- nic asi. Ty ho zabíme. Ja No, ho je to niekde zabím. pípak? Ja som ho zabil, oh no. Mám pocit, že táto hra je trošku zabugovaná. Aspoň získame zadarmo peníze. Tak počkej, ja toto zavrem pro istotu, aby nikdo to nevidel. Jo, radši. Nevidel, kamo, nevidel. Nevidel. Ja furt počkaj, tady co je? Tady bude ten guard, ne? Toho musím asi zneškodnit. Jo, A tady je pípak. karta. Jo, to je karta. Aj. Dobre, ale tak ho zabij a tady je ten pípak, tam ho potrebujeme. Tak ho tak otevřeme. Okay, Ty dobre. vole, dostal do hlavy, Mikuláš Černák. Áno. Dobre, je to. To sú kamery, dobre, tak to nebudeme. Nejaké peňažky Jo, to ale dneska. my nemáme tú tašku. My ju máme venku, no, Are you clear? Kamo, ale jestli tam někdo uvidí toho garda, tak jsme v riti. Ne, on by sa dozadu nemal niekde kúknúť. Co se tu děje? Ja- Kamo, Proč tá taška letá? já nevím. To je zabugované strašně. Lockpick asi už nebudeme potrebovať, ne? No, jakože budeme potřebovat vrtačku. No, to je pravda, to sme nesepravili. Takže No, počkaj. lockpick asi zeber, lebo tady jsou dvere. A na to potřebujeme. Dobre. Takže to zeber. Dajme to tam. Dobre. Já jdem pro tašku. Počkaj, tohoto Ok. garda trošku zanesem pro jistotu. No pojď, ježíš, kam to jdem? Dobré jdem. Dobré, já to zavrem a jdem pro tašku. Já zavrem Já dveře, jdu. aby to Jo. nikdo neviděl. OK, tak vykradajme. Kámo, tady jsou nové Rolexky, ty vole. Mě tam jeden šperk nejde dát do té kabely. Aha, ježiš, ty máš úplně toto, tak dajme to tam. Ale to... No dobre, tak počkaj, tak ja ti pomôžem. Dobre. Jdeme do To je ryti. jedno, máme. Yes, kámo. Koľko nám to trvalo? 8 minút? 8, no? Jo, ale co by sme teraz išli, lebo máme tu odemknuté Orbital Bank, máme tu Lundenburg Lycus, potom Mansions, Pegasus a Liberty Hof Bank a Jewelry Store. Ja by som išiel Liberty. OK, tak ideme na Liberty Hof Bank. Jo. Kámo, ale jsem zvědavý, co to bude, lebo už to není taký obchodík se šperkama. Už to je trošku taká banka, no? Už je trošku level high security. Jo, presne. Oh shit, tam je. Fuck. Hej, Ale nepípneme. my ho musíme, lebo tady je pípak. Ne, kde je pípak? To Kde je tam. pípak? Kde? Počkaj, ja ho zabijem tu. Dobr! My sme No dobré. Jak je ešte otočená? Ona je tam otočená. Ja si jdeme. Kde ten tam?
Dobre, pipni. Ja zavorám dvere. Hej, ja idem týchto z vás a tady sú ľudia. OK, je doprava otočený. Teraz je doľava. Ja som sa púkil. Počkaj, tu je druhý pípak, tak asi musíme toto. Zničiť tú kameru, aby došiel ten guard. Ne? Aha. Lebo tu... Jo, Dajte áno. tam, dajte tam. mne sa trasú ruky porád. Počkaj, tady je týpek, ja ho zvážem. Ináč, keď klikneš na tých týpku, tak ich zvážeš. To je dobré docela. Aha. Jestli bude nejaký guard na nás vyčíhat, tak Nikto není. Dobre. to je office. Ja sa trošku bojím. Super. Robíš si prdel. Kámo, museli sme ho zabiť. Rýchlo, je tu niekde pípak? Hore treba. Je. Máme to. Jo, dobre. Ja idem toto, ja idem ten lockpick dať. Jo, ja zavriem, ja sa pokryjem, co je tu. Aha, nic, dobre. No poď, už to bude mať. Tu máme world keycard, tak to dám. Nice, dajme do baťušku. Jo. Ja ho zabijem. OK, nice. Chudák. No dobre, co je úplne hore? Oh shit! Oh no. Tak asi ich zvážeme, ale ja som to videla aj garda. A kde je tam je pípak? aj- Je tu aj pípak? Je, pri dverách. Tá kamera sa fúka. Dobre, opatrne. Oh shit! Ona mňa skoro videla, dobre. Tu je co? Nic. Typek. Dobre, typek toho zastrelí. Tu je záchod. Ale chudák, jak všetkých zastrelí. Ne! Co? 1 hour later. OK, sme tu po dlhej dobie. S Infoflashem, co sme to tu robili a sme tam, kde sme skončili. Áno, presne. Jej. Kde je tá utility roomka? Dole tuším byla, no. Jaj. A potom musíme ešte ten wild Jo. kartu. Včera svaťáci, ne? Tady by byli. Jo, Asi tu je. áno. Jo, teď je tam. Break into the world, takže ideme už do Trezoru. No, takže... Jsem zvědavý, koľko budeme mať peněz. No daj to tam. Skoro, ale No. tak... Ale písali Máme tam byť- medzi 70 000 a 90 000. No, Takže nevím, podľa mňa môžeme ešte. ísť. OK, ja už si myslím, že toto video by sme mohli už ukončiť s Infoflashem. Keď sa vám toto video ľúbilo, tak môžete dať odbier a like. Prosím, fakt by nám to pomohlo, aj Infoflashovi dajte. A uvidíme sa u ďalšieho videa a čau! Čau!